TPAADC presents Tipra Idol Season 2 theater round the results ini dalam Nubimanai dari Tabuk ani Yago results Sokpaijan ini judges from the Bakatike Hadigai top 10 contestant final semi-final round of the Shogineroni Bumoซึ่งDakike non Buskango and Sakai Bakak Hangidobo Kaya bahagian dari ang tabuk sini jadi semua punya yang tang sebut kau ang berbakso kaya bahagian apa lagi? Tapi bodi yang guru sini result semua sendiri nak berkas kami itu. Halandak tapi baksa hak kiridan sabo semifinal round tengah sabo besudara sekarang tengah yang naik kerana. Hari ini tabuk non buskango ang result Sakai na bakal kami jamo, results ang yago sokpaikan. Ang yago kasa kay saitang tinay, kulan sini saitang tinay, tolong ni last one sini tay saitang laka. Sini dora belakang Liza and theater round ni results kata bayi, tayo Zora kedua tongkos ini, serenani, dewa tongkos ini. Hari ini, rithang lenai tamu bumum kuya an nungunan lai ganau tongkakai semua waktu tadi. Blooms Mighty Rian Bomanka 529.8. Theater round ni number 1 idol ni Sinita. Next, nunggu nahan lain dong Buskango, Dinesh Jamatia, Bongkai 492.5, 492.5. Bodiagulo, nunggu nahan lain Anil Jamatia, Bongkai 475.9. Boniang lo nungguin hanay ng Buskango, Ashmika Tiberma 451.00. Bo asset point money second teka. Next, Benjamin Koloy Manka 446.4. Boniagulo Nahuti Jamatia Bomanka 445.2. Nahuti Jamatia Boniagulo Manka Barmani Tiberma 439.5. Boniagulo Ananto Jamatia 439.5. Boniagulo next Biplab Jamatia Manta 434.8. Boniagulo top 10 ni listo Rishmi Deberma 423.00. Award guys only marks and award ka top 10 contestants semi-final round not score ka. Thorny Thorkom Krikanaro Sumbe Baksatini